ASDC, KSA, KNCA, pen patir pi ponsi son thoma puthak Assam Chief Minister, India Prime Minister pen India Union Home Minister Amit Shah pan pinpura lo pajirpot Lakhain ko rapor nilip MSC constituency ke parlo number har phangchuarong along all party hills leader conference mate thihek pen AP Chelsea asong atum pen kang dang mai kang nipon Kadam pini nili alkenis kar beng long than bon de bang phuthari sabilang tuan non betang ton pen adi ponitha Lakhain ko rapor nilip MSC constituency ke parlo number har phangchuarong along AP Chelsea asong atum pen kang dang mai kang nipon Labang so along mai pu Samson teron pen si mai cari pon la pen Alihi pachini Chunbang kamson phangcho yen pen si pachini pon Kedam tang jang mi po siklo ni phai krehinia ni analo por phai krehinia por malom pen pangcheng pon si AP Chelsea asong apan ning kachite number polling station number Ingkora troksi har phangcho rong along AP Chelsea song atum kang dang mai kang ni long ing tang kring pen AP Chelsea atumon nang kijap labang solong AP Chelsea mai phu jai kathar dun mai phu rajas tisu organizing secretary kursing timung women wing in charge secretary Rita Scrum Sapi Robinson phangchu pen chinglok penang ana bang phu bang phia tum chutong dun alang litum pen man ke do ali sarpo atum pen 6 schedule alam thia puthak jumesen alam the jaisi pini AP Chelsea kang dang mai kang nilong khache tong rat do an phan amek ko prang poniti lapen lapu nilip along AP Chelsea jalin sarpo man ke do dum pen sita than peklar pon Nilip Youth Wing Regan Phangchu Vice President Darwin Teron Secretary Nilip Women Wing Regina Rong BP President Serdihun Kathar P Secretary Number Polling Station Maipu Samson Teron Kamson Phangchu Chunbang Jack Singh Teron Dun Maipu Vikram Phangchu Dun Chunbang Akijut sia hut lapu jai kathar aphan pherangke tum karju hut nang ke thak dun ke pini nilip along apongtin nilip hawar along AP Chelsea mai kang ni hut stami thangnat akasik sak avia potta pin nilip hawar phana kachuru lam the pajir pon ma pen thangnat kasik sak avi pin pen ing samjin pen mai bichun pon la pena tum kado kawe dak ke bang chpeduk puthak na tum kopi pi alam the la pen kopi alam the sinang tum rada phang than dekang bangsa puthak rat phan bonjima Piniyar ni nilitum ladak number ahawara long nilip constituency long kiwangke ladak inglong akhai doan sedami ladak karbi kuki nagareng mamizu paite boro angton pen ilitum ning sinang po lapen ilitum kachisong abang ilitum chisong pamenang po athema ladak ilitum along rilong pat example kajeronga penchinglok singhasan penchinglok long nit ahawar an ladak long ri kacho Georgia phansinon birta arlo pen arjudun long lasi ilitum aphan ke long ri long pat kacho Georgia phansi pinyarni KNLF KPLT UPDS kaduka we phan pini alak alak pini asuri alak alak pini ke rodlo lapen ke dhoroma lam penchinglok kaduka we inglong akhai phan ilitum 6 schedule areas itum kangbulo pulasi pinyarni ladake 6 schedule pangtang nangji lapen emithang long ri long pat ilitum arise do itum kachilong nai justice arise itum chesong nangji pusi ilitum aphan Dr. Bhimrao Ambedkar sitam ithanlo alang itum han ithanlo educate agitate and organize mithang kacharli pen ilitum rat phan cherok to amai pedopik nangi lapenan pars tami ilitum organize rong so rada so inglong so kuki nagareng ma mizu paite adivasi kado we khai tami tum ning si do nangji la organize pik nangji rong atok rong anuan tami rat phan than nampik nangji mithang long ri long pat kila dake majok tanang dodunong le inglong khai ang si dolong chaji wot ta joglong chaji lapen ke litum election ta thurlong chaji la son si litum arondo
bangso aron ke litumpan Dr. Bhimrao Ambedkar ithan pithit lo JJM Nichols Roy ka ithan thit lo la se litum anutins ta phere nang ne anutins ta mi tum mi khang ja kong itum chahang nang la pen itum do or die itum hook or crook itum chisong nang ji piniar ni pilo Dr. Tuliram Rong hang po men ka chilong piniar alangli 10,434 square kilometer long le chet ta keng sang han pi pe puan bukaning je pen pini alam pen pini practical bang alangli chojorden lo chojorden na posi pini arlo song nuhan tangka kiron alam lahay do tanglo dasi ilitum anutins tami riso uporjang samar saprimar kadto kawis tami tum chisong lunak lapen wang lunak lahan lo tante hak ni rap san ni ma ini dadak number pulling long si ipechal si pen cheng si mai pedo polo pemat polo ini pedo cheng sita ongdung rara tunang ci tong dulu kongres pen danang ci tong dulu la pen BJP pen danang ci tong dulu la si kedam tang MLA election ho dak ke kongres si ka ha dibu sita hala suhut kongres phan da ke phai lam thidu hala suhut bang ke doktor numor mil phat pare nagi roton ni phan phai nagi la sita la bang so lam ke wan ke jasemet ke KSA atum bensil bang so lam wan lo asi KSA phan si lam ni pum chung hai doktor numor mumin kitur cheng ni kan hut ku pi posi numor mumin phan parem nangji kleng duning pi phan phai nangji ku bidel la bangke la solam the bangar jubi me khaya KSA to phat ni seta chu ke dam tang MLA election hul bangke akali le sidak nili barat phan alang tum camping wang lo la solam than lo numol min parem nangji rotone ki phan phai nangi po lam pena po rada tum kachini ni pena po si hok lo bon pusi ajha ka KSA atum lam kroisi jasemera bangke kongres phan would be bahai lo lasi non dak number rat tuma chini lo lu de reset salu dona bangke chini lo karbia khaida kisung thektik lo karbia long le non bang nang thilab lo karbia tum sakuri ta long le lab lo contract ta long le lab lo election vote non bangke bang khaisi nang ke jok ong munak lo lapen election bang sinang thudung re lo lasi council sita council sita non bangke ang tam nang bang tum sinang cerai lap si council long nonang parke CM singa si plang po lanang deng si ke dulu po bangke karbiang long arat lapen ladak nili barat lapen non dak nambol area long ketu apuling tum ata chini pa me kalau la salama ge lasi ke dam tang kongres lapen BJP phan vut pilo ta non bang e pipilo la bang thek lor la pini la bang so mai ben si thek dak lapen alang tum ahok EPSL si phan si pahai vek nang po EPSL si phan pahai si council long toy du si hala Kongres atum nikan troksi kep ke klema he lapen hala BJP atum high court order litum case pilo paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council of han votalis bang khai phan in than et nagi la su puthak votalis akimi selam nagi pu ke Kongres lapen nona BJP atum ke klema he aputhak bangke ASDC KSA KNCA pen patir pi ponsi son thom puthak Assam Chief Minister, India Prime Minister pen, India Union Home Minister Amit Shah pan pinpor alo pajirpot. Sima, which is the real constitutional boundary of Karbi Anglong with Meghalaya, but could not do because council does not have police force with it. Secondly,
with the Autonomous Demand Committee ASDC, Karbi Students Association KSA, and the Karbi Nimsuchin Churasam KNCA are also opposed Armed Force Special Power Act 1958, introduced in Assam, including in Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dima Hasao, North Kachar Hills, since 1972. As this act empowered the Armed Force to conduct raids and arrest people without any arrest warrant. Because of this act, a number of innocent people got used to be tortured and arrested. There were several instances of violation of human rights. The recent action of the central government in partial withdrawal of this act from operation cannot be termed as historic. Rather, this can be called as half-hearted, as only partial withdrawal of the act was done. Bangke Armed Force Special Power Act bangke uthai the pusiarang to bangke teng thiblo. Asila so bangka adijon kopilo. Kopia putha karja prinsip kopia lam the prinsip lada ka bangke Armed Force Special Power Act puta petuko kapre ga along hitame uthai lo sirke ma bedak ke thong bang ni tu bangke inglong arar so bangke nang kelang ram athe ilitum da ka bangke kache song pulung te ilitum bangke non ASDC ain pen hele ka man kache song to war bangke judelo isi yang dengan ke nate daga bangke peace dolo insam jin lo pusipulo nili tum ASDC tum kala ke democratic isi rat thurpa kache song lo is democratic isi tum ke song ko momila nasila so bangke semet non la bang so bangke nili tum pula bangke tong selo pen la bangke Assam government pen la bangke non Armed Force Special Power Act especially the hills area ne akapre ka sama long ri pudam dei ta hills area bangke no bangke insam dem sido la sona pud bangke alang letum la so declaim bangke nili tum chadon nun dei madang tela pusol ma non election bang bom hut la hai bangke the semet law and order police army joined kanang pachende kana ko top power ke bang ya pantola so isia suggestion ma mata isia suggest ma mata isia conspiracy ma la si ni to arju intu la si ni khelo la pin demalo ni tum ki dhorna long ni tum ta difudolo hamre long ta dolo la kana ko dokmoka ta dobom la pen hamran dobom lo la pen kado go belo mangke permission pidak difulonge permission nang pipe ni pho phrang pen lo si peda police tum pen ni tum lam che khlai lo ko pepolo adisi bang kon to ta ke Ini berita ke lansing ang ton panig lo, lai bom tami, LK News Karbi ang lo.